So ito na yung manang oras. Dato yung ijay, Divine Healing School. Amen. Panakaagas nga na Diyosan. So na dito kangatuan nga healing or panakaagas dito'y lubong. Amen. Iso nga kailangan tayongag-receive, kailangan tayong agdangag because we need to learn more about divine healing. So be determined. Kailangan tayo nga talaga nga ipapati nga ag-receive. Hallelujah. Do not allow the devil to distract you, to disturb you. Amen. You need to concentrate to receive the revelation of the Holy Ghost. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amoyo ado naging tao, kayat na ti healing, kayat na ti umimbag, pero handa nga maited, may sacrifice, iti time da nga may agdengag. Ado naging nga kayat na nga may experience iti health, power ti healing, nga gapu ni Apo Diyos. Pero masalot ng agdengag, iti Word of God, ti kayat na lang kat maagasan dapat, haan nga kasya iti divine healing. Divine healing, we need faith. Divine healing, we need to know the healer. Amen? Divine healing, kat kailangan nga mafidan iti teaching about healing. Hallelujah. Adon dagiday nga naudidan sa daom umay. Adon dagiday nga tao nga into matmatay dan sa daom umay. I know nga ni Apo Diyos, He is so powerful, but sometimes, hanan nga makagaraw ni Apo Diyos because idi umaydan, awan pampamati da, awan tinadadal da kini Lord, iso nga haan nga makawork ti power of God. So nga adun tinaudi, nga sa dapan agdengeg, no, full of pain, permin ti ut-ut iti bagida, hanmon nga may concentrate ti agdengeg. So, kailangan tayo nga agdengeg, iti Word of God about divine healing, matitchingan tayo, tapno, into no umay the time, nga kailangan tayo ready ay, kahit mabalin tayo nga may apply. Amen? Kailangan nga naka-ready to fight. Amen? Hallelujah! So, kasi we need to encourage, tagidan, katatao nga may dagdangag. Taduti, madinang agdangag, pero kayat na ti umimbag. Kasati kayat na asawan, di ay kat. Kayat na ti mabsog, madi na ti mangan. That's impossible. So now, adato ito'y for this purpose. Teaching tayo kat healing is a part of our salvation. Ti panakaagas kat parti jay panakaisalakan. Panakaisalakan tayo. No kunam nga you are saved, may bagam kumamat lang nga you are healed. Amen? Or, nukunam nga, you have that salvation, bagam nga, you have that health. Kailangan makita yun dihay. Pero, hano may baga na dihay, no one ti amum iti Word of God. Kailangan, nga haan mo lang nga tultuladen, lagi ito nga may bagbaga, you need to know in your personal knowledge, amom matadjay the Word of God. Ang agapulang tayo bagbaga, nga healing is a part of salvation, kat i-memorize mo na dyan nga words nga inbaga, kat kunam lang, healing is the part of my salvation. Kailangan nga amom the Word of God, amom ijay revelation. So that's the reason why we are here to listen and to learn more about healing. Palakpakin na Jesus. So now, start. Healing is a part of our salvation. Parti ti panakaisalakan ti healing. The Greek word na, ti salvation is soteria. Okay? Nga tikayat na nga sa wen ket deliver or deliverance, panakawaya-waya, or salvation, panakaisalakan, or health, salunat, or yapay,
daytoy ket salunat physically or morally. Amen. Wholeness. Salunat. Tikayat na sawan. So that is the Greek word of salvation. And the Hebrew word of salvation, di nakita ko na the Hebrew word ti salvation, mas karkaro nga na-enlighten ak ditoy. Because iti kita ti Hebrew word, iti salvation ket Yeshua. Yeshua. The Hebrew word of salvation is Yeshua. Yes, isurat mo diya, yes, santo, hu, a. Yeshua. Yeshua. Lakas dyan. So, Yeshua, iti, kayat na sawan salvation, that's the name of God. That's the name of Jesus. Because the Hebrew name of Jesus, the Hebrew word na riyay, ket Yeshua. Tira do may Yehoshua. Pero Yeshua. The Greek word na Jesus. English, Jesus. Ilocano, Jesus. So now, dadjay, itikayat na sa salvation. So no wonder, nga iti salvation is in the name of Jesus because tikayat na gaya masawan tinagan nga Yeshua salvation. Amen. Ket ijay matlaang nga Yeshua nga salvation di may sa matlaang nga kayat na sawan nga nayon na ijay. Deliverance matlang parehas na ijay Greek. Deliverance, health, save, welfare, lagi ijay, safety, aday-day. So makita yu jay nga ti Yeshua halang nga salvation, iti meaning na deliverance. Help, anya ti deliverance, panakawaya-waya, kadagiti naggapukin ni Satan. Panakawaya-waya ti basol, panakawaya-waya iti sinful nature, panakawaya-waya ti worldly life, worldliness, ken Satan, ken demonyo. So, no kuna nga deliverance and help, ket isudyanagan ni Jesus, so, itinagan ni Jesus, ti pakaagasan. So, salvation, kunak manan, salvation, ti kayat nga sawen, dajay Hebrew ken Greek, ket health. Amen? Healing. Deliverance. Iso ano kuna tayo? Nga naisalakan tayo. Kuna tayo kumamat lang, naagasan tayo. Hanyo lang ibagbagade, you need a revelation in your life. No, amom nga talaga nga you are saved, you are healed. Ti kayat nga sawan. Delivered and healed. Hallelujah. Nung makita ti believer na dyan, nga they are saved, healed, and delivered, jadi kapuna nga the truth shall set you free. Panawan da ka ti devil. Panawan da ka ti sakit, no amum diyan. So nga, the more nga dadalak na gito in my life, the more nga mapapapigsaak iti daytoy nga Word of God in my spirit, soul, and body. So ti ilablaban ko ti amin nga sakit nga inmatak in my body. Because I am saved. Naisalakan ak idinawat ko ni Jesus. Amen. The same the die. Ano naisalakan ak, naagasan ak batlang. Hanga mabalin nga agsina ti salvation ken healing. Okay? Ulit na dyan. Haan nga mabalin nga agsina ti salvation ken panakaagas. Wano salunat. Inocho de dyan. No ada salvation, ada healing. I wonder,
Hindi na do mga believer nga kuna nga na-saved da, but they don't believe in healing, divine healing. Kunada nga, naisalakan da, pero handa nga mo nga they are healed. And that's the deception of the devil. Nga uray adun nga believer ti naka-receive, it is salvation, handa nga mo ti mas broader, mas wider, nga meaning ti salvation. Kaya mo da lang, naisalakan da handa mapan di impyerno no matay da physically. But that's not the only meaning of the word salvation. Because the meaning ti salvation, complete deliverance, complete health. Amen. Isu nga, kailangan nyo makita nga you are healed if you are saved. If you are saved, then you are healed. No believer nyo na dahil, the Holy Ghost will manifest your health. That the Holy Ghost, the manifestor, is the power of God, power of Christ, power of salvation, power of healing, power to miracle, para i-manifest the Holy Ghost, ijay adakin ni Jesus. So if you believe that nga you are saved in Christ, ket bilibam nga you are healed, the Holy Ghost of health, isutimang agaskin ka. Palakpakan tayo ni Jesus. Ada nga kanayon. Daita because God is everywhere and He is the same yesterday, today, and forever. So healing is everywhere. Because salvation is everywhere. Yeshua is everywhere. So healing is everywhere. Hallelujah. Kaslaangin na ita. Wherever you are. Amen. You can inhale. Amen. The air. Hallelujah. So healing is everywhere. Because Jesus, Yeshua, is everywhere. Ada amin di so aming nga lugar. Hallelujah. Amen. So, that's the meaning of salvation. Na included ay, na inayon ay, the healing, deliverance for our physical bodies. Hallelujah. Okay, number 2. Na kailangan nga kitaan tayo ijay salvation. Jesus Himself is the rock of our salvation. Jesus as a person, ni Jesus nga mismo the rock of our salvation. Amen. So, no ibaga tayo nga Jesus is the rock of my salvation. Jesus is the rock of my healing, of my health. Because the meaning of salvation is health. Amen. He is the rock of my health. Amen. Kailangan magkaroon tayo, karagitoy nga revelation knowledge, karagitoy. Isu na ti bato, iti panakaagas ko. Ayan. Wow. Salmo chapter 62, verse 2 and verse 6 and verse 7. Yan. Take note kayo. Nung mabalin, I encourage you nga take note kayo. Kasi possible nga after my preaching, umay ni Satan, padasa ng ikatan jay word, ijay heart you. Ala the parable of the sower. Kaya na nagdengeg, iti word of God, asla day na imula, ijay igit tidalan, nga sipitan nga dagos ti uwak, kaya word nga na imula. Hang kayo kumanga kasday nga believer dito. Amen? Apagruaryo kailangan gamin i-meditate you, ikararag you. Kanan nyo nga i-meditate, tapno ma-establish kada kayo na ito yung word of God. Hang kayo lang agdungag, and after that, wala na.
And purwak yun dyan, notebook yun, no nagawid kayo. You need to meditate what you have heard. Amen. Hallelujah. So, rock of our salvation, verse 2. He only, King James, is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. He is my defense because rock, kaya't nasa one defense. And my salvation, deliverance. Amen. Hallelujah. Isu nga He alone, God, is our salvation. Isu na laang ti help tayo. So nalaang timidisina tayo. Hallelujah. Naibagakon, health or healing is a part of our salvation. So ano kunan na dito yung Word of God? He is the rock of my salvation. He is the rock of my health, of my healing. The Lord, the God, is the rock of my healing and health. Tinaduma, NIV, truly, He is my rock. He is my rock. And my salvation. No, ikatan tayo pa dyan, rock. He is my salvation. Iso nga balin mo nga sukatan the word salvation. He is my healing. He is my health. He is my medicine. Ni Diyos nga mismo, Father, Son, and Holy Ghost, as our Savior, He is our health, our healing, our medicine. That is for your spirit, soul, and body. That is for your healing here on earth. So God, nga Diyos, nga dati so amin, He is your health and defender or defense. Isuna tinang alad ken ka, nang protect ken ka against sickness and diseases in this world. Hallelujah. Kailan makita yun ni Apo Diyos nga kasjay kada kayo. Hallelujah. Amen. Ito ti meditation ko in my life every day. You are my salvation. You are my rock. You are my health. You are my redemption. You are my everything. Jesus. Hallelujah. Nung makita na jay life you. Kayong agbutang, uraan niya nga sakit dito'y lubong because Jesus is greater, higher than any sickness and diseases in this world. Whether virus, cancer, even death. Christ is greater than death because He is life. Palakpak ka na Jesus. No makita yun ay, ang kayong agbutang, iti anyaman nga sakit. Ken saan yung ibaga, nga dati narigat nga sakit, adati mas nalaklakakin ni Apo Diyos. Because aming nga sakit, idin salakan na datayo, kinongker na amin dagitay. Itchay, crossed by His stripes, we are healed. Nadati Jesus nga healer. Kailan makita yon na Jesus, He is above than sickness and diseases. He is above than the devil. Amen. He is higher. So health is higher than sickness and diseases. Iti salon at nangat ngato na bilbilag na pigpigsa kaysa aming nga sakit. Woo! Noan yung makita na jay biyagyo nga na dakdakal ti sakit, that's your problem. Because in binasityo ni Jesus, in your faith, dakdakal ti sakit, iso nga haan nga makapenetrate ti Holy Ghost in your body because iti binilieve you, mas dakdakal ti sakit kaysa ni Jesus.
kailangan nga tapno umimbag kayo can ag-manifest jay help you, healing you, dakalan you ni Jesus, ijay faith you. Because He is bigger and greater than the universe. He is greater than any angels. Karkaron jay demon spirit under His feet. Hallelujah, you need to pray. Ngay reveal ni Holy Ghost. Tagito. Amen. So, He is the rock of our help, of our salvation. He is the rock of our deliverance. Amen. Yeshua. Hallelujah. So, kitaan tayo Psalm 62, verse 6 and verse 7. He only, naulit-ulit ito, is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. And God is my salvation and my glory. Amen? Hallelujah! And ako na my salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock. My refuge, kunanay dadaduma. The King James, sublan tayo, the translation of King James, verse 7. Haha. And God is my salvation in my glory, the rock of my strength, and my refuge is in God. Naibaga na nga, in God is my salvation, in God is my healing, and God is my help. Kaya po Diyos iso tesalonat ko. Kaya po Diyos iso iti agas ko. Kaya po Diyos iso iti mangagas ko. Kailangan gamin, itiray iti divine healing, makita yun ni Apo Diyos as a person nga doctor of doctors you. Ano kay bagbaga? Dito nga Diyos nga creator of heaven and earth. He is greater and higher than any human being here on earth. So nga oray pag nanayunom ti amin nga doktor dito rabaw talaga awan pailaeng ti maipaday ti God nga healer mo. Hallelujah. Oh, praise God. Adaya ti mas nalalaing nga doktor. Oray pag nanayunan tayo aming nga doktor dito'y lubong, mas nalalaing, ken mas powerful ti Diyos. Palakpakin ni Jesus. Tapatay ni Jesus, isunga ko na tayo nga doctor of doctors, tapatay do doktor, agasan ni Jesus. Hallelujah! Kailangan na i-meditate yung apa yung magpakatoy nga doctor of doctors. Ta isu na timang agas kadagitido doktor. Kangatuan nga doktor ti kayat nga sawan. Isu nga doctor of doctors, Lord of lords, King of kings. Kasi malang ti kayat nga sawan. Isu nga kailang nakita yun ni Jesus Christ na kangatuan nga healer. Amo yun o, minsan no, iti healing ito'y earth. Iti healing iti human. Nagiday kunak nga human remedy. Amin da. Adati aparatos nga usarenda. Numang operada, dinid scissor or knife. Kailangan dati kartib. When no kutsilyo. And then nag-operada, katanda nagiday, nga bagada nga sakit, hindi ako nagtibagi. But this Jesus, who is our doctor, who is our salvation, awan ti kartib. Ken kutsilyo na. Kaya na nga operaan ti heart. By His word, His breath, by His hands, by the power of the Holy Ghost, nga awan ti masugat. Hallelujah.
Ha? Dito ay lagi si doctors. No ba hangko'y bagbaga, pero hangko'y bagbagang madmaditi doctor. Di bagbaga, there is a doctor of doctors na kailangan tayo mag-transfer kanyana by faith. So nga na si doctor dito ay nga medical doctor, you need the doctor of doctors to teach you how to heal the sick. Amen. Hallelujah! Kitaan nyo na dati bulag nga mata dito'y. The remedy of human is to change the eyeball with artificial eyeball. But the doctor of doctors could create a brand new eyeball. Apay nga handa yung mag-believe. Ijay nga doctor of doctors. And He is alive forever and ever. He is everywhere. He can touch anybody. Hallelujah. He is our salvation and help. Amen. This is Jesus, the Yeshua. Amen. Harabashaka. No daiti diabetic when no die la cancer di sakana. The remedy of human doctors is to cut his or her feet and change it with an iron or stainless. But Jesus didn't do that to any of His patients. Hallelujah. He can restore their new bones. Harabasyande. The giant Jesus, the doctor of doctor, our salvation, doctor of doctors and our salvation. He is our healer, medicine, and health. So if you have that doctor within you, you have that healing within you, you have that health within you, because Jesus is your salvation. He is your health. You need to believe in Him. Hallelujah. So He is the rock of our salvation. Amen. Woo! Hallelujah. Amen. Praise God. Sumaban tayo. Ijay Titus chapter 2, verse 11 and 12. Chapter 2. Dito ay salvation by grace. Whew. Amen. Dabang madadalyo? Hallelujah. So, kailangan siya karara kayo, Lord, Lord. Reveal your word and my spirit. Bagay. Verse 11. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. For the grace of God that brings salvation, amoy na jay salvation dito iti Greek word na, ket saan nga soteria, no dikit li soterion. Soterion, defender or defense. Ulita ka, ti meaning ti soterion, iti English, defender or defense. The grace
that brings defense. Amen. Or defender. That is person, Jesus. He will defend you against sickness and diseases in this world. He is our defender against sickness and diseases. That's the one meaning of salvation here in the Bible. Soterion. Defense. So if you have Jesus, He is help within you and upon you to resist or to become a defense for your life, for your body, against Satan. Hasla isunat ti alad, pader, nga mang-cover ken ka against sickness and diseases. So you are saved. That means you are safe. Isunga ti salvation, safety. Hallelujah! Apay nga safe ka because you have a defense and defender. That is Jesus, our Savior in salvation. Oh, hallelujah! Kasla ka da jay, no, da ka kumaritoy, di ba? Iti balay, iti tatao ditoy, kat ada ti gate, ada ti landok, nga na karga-karga. Pero haan nga makadepender kin kadayay, handa ka maisalakan ti sakit. Handa ka maisalakan iti cancer, but ni Jesus, nga nang alad ken ka, nga defender. Kaya lalayan! Because He is your Savior. So you are safe. Safety ka. So ang oray bagbagadang adaw virus, you are safe. You have a defense and defender, Jesus Christ. Hallelujah. Amoyo 2 months ago, the Lord said to me in my spirit, iti COVID wala na. 2 months ago. Pero still, so naibaga ka dyan church, nga awanan ti COVID. Pero tatapa lang, ano ba lang iti, ibagbagan iti media, DOH, nga COVID. Pero no, yung trisapan tayo na kaya may bagbaga. Adun jamok, nga di-declare nga COVID-19 patay na, pero na-stroke, na-aksidente, na-ulcer, dapat may sa di Biskaya, ang aksidente ti motor, ket ag hinghingalo, matmatay, taray di hospital, natay. Sinwaptis na, positive ti COVID. Agad may declare around the world. Pero ti COVID nga talaga, wala na. So nga mo yung malang amon na gini police na kita, amon na gini to doctor na kita. Kasano nga maikat, no jay mind mo ti may bagbaghang adda. Nga uray awan, kat ipapilit mo nga adda. Pero talaga wala na. 2 months ago, baga ni Lord kaya, wala na. So magito yung nikikatan ti checkpoint because di knew wala na. So ti kararag tayo na lang, ma-realize na diyan. Kasi marami nang napipressure sa buong mundo. Because of this, we need to preach Jesus. So come now, transfer ken Jesus. No iti healing you idi ket rubbing alcohol, transfer to Jesus. Bakay bagbagayo manon madingarod ayada gijay. Amoyo no ag-usar ka kargitoy create ni Lord, first by the Creator. Han mo nga ramidan nga the create na He is your God. Because His creation, haan nga mabalin, sukatana, chay rule and position, chay creator. So haan mo isuksukat, lagi jay create na kanya na. So haan mo nga ramidan, nga ti healer mo, jay na-create, kaysa jay creator.
ti Creator, ti healer mo, sa kamangan, iti makan. Ado ngamin di baliktad, mas kampantiday na na-create kaysa the Creator. That's not faith. The faith is in God. Palakpakin ni Lord. Hallelujah! Amen! So daday, himay sa kayat nasa one salvation dito'y Titus, ket soterion. Defense and defender. Safety. Na safety ka, taadat tinang alad ng shield ken ka. Haan nga jay face shield? Jesus as our shield. Uraba. Amoy agus usarak lang ti face shield because of protocol. But I know Jesus is my shield. Palakpak kini Jesus. Hallelujah! Amen. Nadamang mahal-ahalayo siya. Amen. Next! Number 3. Nakitaan tayo. In the Bible, nausara ito'y, thy faith has saved thee. Thy faith has saved thee. Kung natin Bible, hindi masaksakit. Ito tinusar ni Jesus. Sana ibaga, your faith has made you whole. Hangad diretso nga kasyan. Your faith has saved thee. Kitaan tayo dyan. In Luke chapter 7, verse 50. Iso nga naususar ito yung Bible. My point is, naususar ito yung Bible, iti healing or made whole and save. Because may sa tikayat ng asawan. Save, whole, or help. Healed, whole, or save. So, ano na, thy faith has saved you, thy faith has healed you. Amen. So, mausar, ti save, iti healing. Urabashaka. Ito yung teaching kailangan niyo. Kasi kakararag habang agdingdingag kayo. Amen. Oh Lord, i-reveal mo kaniya nga sikada ito yung salvation ko, nga health ko. Verse 50, and he said to the woman, thy faith has saved thee. Go in peace. Amen. Hallelujah. Forgive. Pero apangin bagak, forgive, tinay bagay dyan. Itidaduma pataros. Pero save, kinitak, ti Greek word na dito'y save dito'y, di ko nga na-find outan, nga parihas ti healing. Because, itinausar dita, nga word is sozo. Sozo. Iti Greek word na dajay, ket sozo. Amen. Anya ti kayat nasa wen, ti sozo. Deliver. Amen. Deliver, protect, heal. Amen. Preserve. Nyabay. Save. Make whole. Heal. Be whole. Amen. Hallelujah. Isu nga dito'y manan, dito'y ko nga nakita, nga maus-usar, your faith has saved you, has healed you. Amen. Apay, taparihas manenday, save, and heal. Make whole. Ijay word nga, sozo. Chapter 8, verse 50. Iti Luke. Dito'y may panggap ken ni Jairus. Dito'y.
Nga kunadan, iti panday ayaban ni Jesus mun nga disturboon ti master because ti anak mo ket natayen, your daughter is dead. Ket nangeg ni Jesus sa jay, ket kunana, when Jesus heard it, is verse 50, He answered him. And bagaan ni Jesus, daytoy kanya na, fear not, believe only. And she shall be made whole. Tinausar daytoy made whole ditoy, or health tinaduma, ket the same nga word, itayin basak tatay di chapter 7 verse 50, sozo. No, ijay Greek word, parihas sa jay. Sozo. Nausar da tayo ijay forgiveness, na di babae, nausar mat ditoy, kene Jairus jay zo, iti made whole. Hanggang agbutang mamati ka lang, umimbag isuna. Amen. Hallelujah. Ulit ka, sozo. Parihas ijay saved and healed. Isung ano kunana nga you are saved, mabalin mo laang nga kunana you are healed. So nga ron gadyan, gaputa I know, iti na-receive ko ni Jesus, na-receive ko ti salvation, na-receive ko ti forgiveness, na-receive ko ni Jesus in my heart, in my soul, in my body. So, iti confession ko data, because I am saved, I am healed. Pariya sa dyan nga tinangisalakan kanyak ni Jesus, nga person by His blood, by His death, and His resurrection. That's my salvation. Parihas mo lang, iti agas ko, kinang agas kanyak, the same person ni Jesus. Isu nga no kunak nga I am saved, isu man lang nga kunak, I am healed. Baga tayo man, I am saved. I am healed. Because of Jesus. Amen. Hallelujah. Asyay. Oh, praise God. Isu nga isu ti bagbagak na day every day. And my life. The same, the Savior can healer, may sana nga nagbabalay dito'y body. Tim nagmayat pa'y, this body is His flesh and bones. This is His body and bones. Because sinapan ni Jesus Christ, si jay heaven nga kunak, nagtugaw da jay bagina in the right hand of the Father, but His Spirit is everywhere. Binmabadi to earth, ket amin nga mang-receive kanya na, the Spirit of Christ is umbrak kadakwada ito'y body. Your body is the temple of the Holy Ghost. Idi da jay nga Jesus, nga Spirit of Christ, nga awan bagina dito'y earth, tininaramid na nga bagina, this body in bones. So, anya ti kunayo ti bagi ni Kristo, sakitin? Ay nako, ti bagi ni Kristo full of health because He is health. Immediately you commit, this body is flesh and bones of the Spirit of Christ. Jesus is living in this body in my hands from head to foot. Conquer iti basol ken sakit, isunan tinagbalay ditoy. He is now my salvation and my help. Now and for always till the end. Hallelujah! Kailangan nyo makita na ito yung revelation. Dadyan ni Jesus kada kayo. So ngay karadag yung amin. Ulitak manan, creatoran, jay healer mo. Numabingsan nga, napigpigsa gamin, di pamati tayo, jay human. Ijay na-create, kaysa jay creator, kailangan nyo nga labsan day ta nga level. Hallelujah!
Kitaan nyo kanina gijay nampati kini Jesus to'y Bible nga the revelation da kini Jesus. Inagasa na amin ni Suda. Awan to pa'y tinbaon na, ijay ko. Awan tinbaon na ti albularyo. Awan na, medyo narigat tayo di albularyo man ti papanam. Awan. Awan tinbaon na iti sensya. Hingkap ka check up. Awanin baon na nga talaga. Pero hangay pagbagadakos nagpa-check up because that is human level. But we need the revelation of divine healing. Awan, nakakita kayo ba from Genesis to Revelation? Nga dati paagas kini Jesus? Kat kunan, nagpa-check up, ta-check upan da ang mga diabetic ka. Apa iti kunayo awan diabetes idin? Adan. Ano bulag idin? Adan. Cancer? Ada. Paralyzed? Ada. Awan din baga ng kapag-check-up. Kada lang believe, go. Pick up your mat. Rise up and walk. Tajay ni Jesus nga doctor. Palakpak kanya na. Dajay tad adalan tayo nga Jesus. Han nga Jesus nga awan power na. Jesus nga powerful. He's a person. Oh, hallelujah. So, parihas, it is saved and made whole. Ijay sozu. Hallelujah. Next. Woo. Hallelujah. Jesus is our salvation, the person himself. Because he is Yeshua. Sur katay. Abay magbagak na jay, the person himself is your help. The person himself. Haan ngay nga dajay, kasang gamin tinaduma, nung naisalakan da, kasla jay Savior, insalakan na lang isuda, ngam jay Savior, adatoy adayo. Ti pamatin tinaduma, ti understanding da salvation, instead lang ni Jesus salvation kadakwada, or inugasa na lang isuda ti blood na, kasla na pinunasan isuda, ngam ni Jesus, adajay outside of their lives. That's their understanding. Pero ijay Bible, titunay nga na-save, nagyan ni Jesus, ijay unagda. I repeat, anya di parinsala na yan. Nuti kunam, by His blood, na ugasanak, kasla nakapinunasan ti dara na, ngamjakin blood, ada ijay. May saan da ka ni Satanas dita. Isu nga no i-claim mo jay, healing mo kasla, adayon ni Jesus. Kailangan nga maamuam nga jay person nga mismo ti salvation mo, ti help mo. Ket saan dakala nga inikan, kasparigan, sikada ito'y. Ket ited ko jay salvation. Nay, ito tamay salakan ka. Ket adak nito'y nga Savior. Hanga balindi kasday, siyak tinagyan iso nga na-save. Jay person nga mismo, hana lang apan intapal jay salvation ken ka, sinumrek ken ka, iso nga na-save ka. So alam makita yung at healing you, at jay uneg, jay healer mo. Nagbabalay ken ka. Di ba yung tayo, ada kanyak ti Diyos, ti Ama, kin ti Anak, pabaan ti Holy Ghost, nagbabalay dito'y bagi. Ngam apay nga han mo mabilib, nga adakin ka jay agas. Nagbabalay ken ka jay agas. Nagbabalay ken ka jay defender. Nagbabalay ken ka jay salvation. Nagbabalay ken ka jay Savior. Nagbabalay ken ka jay medisina. Mabaling nga ko namin jay balayo ado ti medisina kajay, wen panay nagatang.
Ngam daytoy nga agas mo nga nagbabalayken ka, manigniglet, nga isu na tinanggatang ken ka. Di daytoy nga health, han mga ginatang, isu tinanggatang ken ka. Palakpak kinilo. O Rabasyaka. Kailangan nyo nga si kakararag tapno, ma-open, iti mata ti panakaawat yun. Kasi mamadlaw ko, I know in my spirit, it's hard for you to comprehend this revelation. Makikita jay rupay. Kaadwan kada kayo makikita. Kasla kada jay. Anya? Jadi kunada nga, narigat mo makomprehend. Unless nga bilibam. Yes, that's it! Santo ma-reveal. So for me, di nakita ko ito'y binilib ko, i-accept ko everyday. Santo ma-reveal. Hangko ibagbaga nga, wanang amuyo. Because I know. Maura niya level tayo dito'y, professional ka man, wano, uneducated ka, di kailangan tayo amin, is revelation. Hallelujah! So makita yung kumalayay. Haanda kang indikanti sa lunat. Sinumrak ito na nga sa lunat mo. Jay mismo nga Savior nagyanken ka. Iso nga no nagyanken ka ni Jesus, jay agas mo nagiiyan ken ka. I-meditate mo bilibam tap nag-work. Ay, numaminsan to ti believer gamin, akon ko na nga believer, nga ti binilib na lang kat nabonigin. Into nagsakit, conformity apan na pangberberukan. Ayan na nga ta. Tibotika. Ayan na nga ta. Ada kanu ijay, tagpatpatakder ti itlog. Ay, iso, napan. Tuno ka manan, aday jay ti green nga danom, napan manan. Imbis nga believer, nagiiyan jay doctor of doctors kanyan. So nga maladladingitan ni Jesus nga nagbabalay kanya na papapanana daytoy balay ko nga daytoy. Apay nga haandak nga biliben nga nagbabalay kanya. Kaya po jay green kanu nga danom nga haan nga nasaksak do ti kayat na nga narorugit. Nga inikanda iti coloring. Yagpatakder kanu ti itlog, haan lang itlog ti pinatakder ko, oray langit kindaga. Ay, po. Kat no agsak ko mga mangagma, nagawan kat ti pampamati mo. Adak ditoy! Apay nga haandak nga biliban. Di ba insulto dyan nagbabalay ken ka nga doctor of doctors, creator of heaven and earth, nga hana nga kaya nga ikatanday ta nga simptomas? You need to thank. Isu nga, the Spirit katlumlumdaang, even, de kunak no minsan ti deliverance, no dada demonyo, ti tumartaray di mati nga nagbabalayan ni Jesus. Iyay, kuna na ino dada demonyo ko tumartaray. Asla maim-imagine ko. Nga da ni Jesus iti unog na, hangka nga tumaray sang umadhak ditoy. Kasla agririri ni Jesus, nga nagpapauba kanya na, ay, Allah di ba panahon? Inuba na ni Jesus, nga creator, nga nang parmak kini sa taas, kat tumartaray. Nga inuba na dadjay, nga nang parmak iti devil. Hey! You need to know, kani Jesus nga daking ka, ni Satanas ken amin nga demonyo under His feet. Hallelujah, uray dakdakkel nga tao tinagbalayana. Jesus who is in you is bigger than the devil that is in him. That's healing. Kailan makitam nga tikinadakkel ni Jesus ken ka. Hallelujah! So He, the person, is your Savior
and salvation and healing and health. Woo! Jesus! Baga tayo man, Jesus! Nga adda kanyak. Sikati salvation ko. Sikati salunat ko. So I am healed in your name. Amen. Hallelujah. Nagadupay dito, itited ko kumain. Pero, kang kayo iti time, nga mang-meditate ito ikat, surok to ti series na rin ito. No ti salvation, iday nga na nayon ti healing, you must be saved first. Ti kasan di mang receive ti salvation, isong malang ti kasta, di mang receive ti healing. No, salvation is by faith. Healing is by faith also. Ano yung kasayo nga nang receive salvation yun? No naisalakan kayo, no ninawat yung salvation. So, ti kasayo mo lang amang receive by faith. Ngamno ada dito iti sana pa nga na-receive ti salvation. Ano pa nga na-receive ni Jesus. Kailangan nga receive ang salvation. Kati salvation ni Jesus. By His Spirit. Iso nga ni Jesus si receive ang. Nga nang isalakan kin ka, nang forgive kin ka by His blood. By His death, binayada na aming nga basol mo kin sakit mo iti cross. Receive ang the die. Receive ang as a person. Jesus, come into my heart. I believe in you. No, ada dito iti hanga na isalakan. Sana kaya't ti maagasan. Hanga kasta ti divine healing. Ti divine healing, receiveam ni Jesus, believem ni Jesus, nga Savior mo sa kamahilan. Hallelujah! So anuhan mo pa yung na-receive ni Jesus as your Savior, receive Him now. Tapno ma-receive mo, isuna nga salon at ken healer mo. Kaya tiaramidan tayo. You need to be saved first. Kalpasan ang i-receive mo riyan. Kakuyugnan jay hell. Adan ti right tayo to cast out that demons. Dan ti right tayo to resist that sickness and diseases in our bodies because we are saved. Our salvation is Jesus. He is our redemption in salvation. So natisalakan tayo. Hanlang nga iso na ti mangisalakan. Iso na tisalakan mo. Salvation mo. So now is the time for you to receive your healing by receiving your salvation in Christ. I-confess mo ni Jesus as your Lord. Ket pastor kami sunay day pusom. Sumraking ka. Ket no sinumraking ka, amin yung dadyan nga package gift. Healing, kaya dumapay even blessing, sumraking ka. Tanaka-package amin na dyan kaya ni Jesus. Katandaanan nyo, awan ti inatrasa na nga sakit, na ito yung nga doktor. Uray na tayo, hanang inatrasa. Because even death, under His power and authority. This is Jesus. Ay so, ti binilib tayo, can may be preached kada tayo.